Yada from Mwaka Baba Emadek TV so trending news aminsaka ena mede eba best brem obi a wo hweme na meda samji casual fashion clinic ena afen so no Gateway Senior High School ase se wo mo eboa miama metimi ede program we eba besom mo medin ene Akosia Diamond na video bi circulate ewo Instagram this week video bi circulate ewo social media hodo so na dey video ababa wa bi a chese we owo best owo be ne 20 years mu ho na ne video aba circulate na ansana no yenkohwe video ne embra. Each married man that I date, he has to agree with my terms and conditions. What are your terms and your conditions? He puts me on a salary. What? Every month. Why can you date 6 married men? I give all of them blowjob. From when? I don't look for men. They look for me. So the age range, the oldest man among all of them? 53, I think. 53? Yeah. And you're 24? Video ni etwagu ewo screen ne so no. Na chese ni all patche nyina ne se odeiti 6 married men ena odeiti wo mu sesebre na oye bema na opese odeiti na ono no o ne terms and condition wo hono ma wo se odi so na wonye wadwen se obedi so dia ende enya ade a ewo se ono otina na so obe accept proposal bia na sa ababa oni din ene Theresia sa interview one Pastor Jimmy K nana woni no edi sa enkomo na wo mun kasaye mu no na pastor esanso ebisa na senti sa married men na oni omu dating die ni age ewo form kra esen na ababa wa Theresia edito pastor nim say die ni age ewo form kra list kra 53 just 53 years na chese nya ne size na ofa womo emfie no ewo animu a times 2 ne de no na one womo eko out na mibisa me ho se adenti kra na okoware a esanso hu hia kra se ewo se wosanso ekofa side check se ompa oyere na se obetimi aka chene se wone no eje ya na se eni kwan kra se nka wone no eware na se bibisa na eno na social media for Ghana for anywhere safe na for kase adenti na ababa wa wasisuo omfa obi a ono age eyepe anaso ye single na ne nsha abrabo na se na ne no enwo na okofa one no entna se na okofa obi a wanyi chen 56 above eko na one no ebe hyehye ho no ma na so one ne ebetena na enu bi na Ghana for ekaye ensem a mekofa edifree Pastor Jimmy K asweye ebremo enono na video bi sanso trend den video a yenhwe emra areho esanso esere sa abaya oya odafomu a oye ne hufi ewa atechemu no ensemu a oka anase ne a asi nyina ene se emese oye sa ahyewa adwuma yi bi na oni obi eko out oni obi eko daya wama no 10 rounds a chese nipa no amaniska na ade chin a oba no wo ya drufie ne ska ni nyina ayere afri ne nsemu a chese eno na ama onte ne ho ase a oda atechemu a oye ne ho fi esu no esan se onti otimi
ene obi akwakoda na judamu ni nyina ma na 10 rounds a chese wabo ahye na saa no sikadura na se otika mu ba na obi ahye da hwemu sika no ni nyina yenti eho asem se bibi esi achira ye de beba besom yahwefo ene yetiefo nyina na ye to aso no video bi asanso abedwa se me de maka cho se de trend social media ene ye wiase afa na nyina ena me de ebese empie wo social media kra me amekwa akotwe de aba abeto ama obi ya nso no anya bi ahye na o hwe sa video ya me ba abebo atwere mu ya wo de mun kohwe mbra. This woman gave his daughter abortion medicine. The pregnant of almost 6 months. Can you see how evil, wicked people can do? Because of your boyfriend pregnant your sister, that is why you give the small girl medicine for no reason. And I say more because they need to wrap your not suffer for no reason. Sa video ya etwagu ye no se oba na okita akra bi a chese moja bi ewo ne nsam no na damfo enua ketua na ono ne boy akwakoda ma omanyam na omukoda ya omonyem ye no 6 months time na o find out say ne boyfriend ne akra no nanyam o find out no na chese enye baabia ne se obeti ase se ono ne boy ne akra ketua saa no enyem enti no ode aduro ama akra no se onyi engu enti akra no enekita no woni nsam a mua muhu bi no eja asifem se akra wonyem 6 months na boy enti no watimi akoma akra no aduro megidi kra se aduro na ode ma akra no enya akra nania obetimi ede afa bibi so ena ede ma akra no akra no aso ahwere ne ba chese enka oba bewo no no abusiafo yenhwe bibi yie na bibi bia na anamon bia yebetuo no yenkai da bi se ochina asem ene hian na emom enye sese ya chese asem na foforo ye no ena wose yetu anamon bia ebeboa yen uyewe no bema bia na ni da honom no enya de ono betu anamon kra biem evi sese kra no watena mpempi wanwa ama no akra ya okofa no na one na nyemu a chese oba bewo ne firstborn e de ama no na watu saa anamon we a eya anamon pa enya anamon pa ebe ya nka eya polisifo wo mo ewo saa bia honom no wo mo enhwe na wo mo empe bibi enye wo ho na saa de we de areho yie mede ebesi hanom trending news amede ebremo ene anopai no mede ebesi hanom na meda SMG Casual Fashion Clinic wono ene bo machidom wopam ade wose wo material bia ewo honom na pese obi pam ede mawo Fabra SMG Casual Fashion Clinic ye wosunyane odomase wetimi ya frɛ number na egu screen so na wonso wafrɛ wo mo na ne wo mo adi enkomo afi nso Gateway Senior High School to ne nsafrɛ obi bia opese oto ne school so ekɔ Senior High School so watwe BC na wia Mr. ko Gateway Senior High School na wonjo fel so na wonchecho niema bi bebre a wonso no kɔtwe nso hwɛ na obetimi apase na bibia atimi akɔ enkan omo number no ene good screen so no frɛ CEO anasa director na wo school no ano na ene no endi enkomo ye wosunyane ba kuni aba eho ena abehu no Gateway Senior High School midin ene akosia dan won medawase